Japra langso along football coaching camp kapajut. Karbi Autonomous Council Irrigation IEM Borjana Hawar Kahumri Dam. Bali Pathar along Jangthua Truck Kachingkoy. Kardom Nili Karbia Birta Thanbang Sami Villerbon Kropi Nonarjikha Birtang Tonpen Karbi Anglong Sports Association Atum Akera Pen Japralangso Sports Association Atum Chepatir Piponsi Japralangso Patua Klamalong Kedam Tang Pai Pai Nipai Inkoira Ketompen Pangcheng Ponsi Chiti Nipai Trok Arnian Mesen Pen Pajut Ponlo Seke Kipi ke Pajut Arni Jayanta Saikia Pen Kachepa Hempu Ponamai along Alohi Sarpo Aman Pen EM Jagat Singh Ingti Chetongdun Anparta District Sports Officer Relip Ronghang Kasa Chunbang Pankaj Teron Golaghat PI Thaneshwar Bora Coach Marcos Basumatari Lapen Penang Kitheke Dengatom Chetongdun Mai along coaching ke endun arisotum aning arong pen penang an Charlie dun long lopusi Chethandrinti Seke Kipi ke Pajutbon Ajay Mek along Alohi Sarpo Aman pen Kachetongdun EM Jagat Singh Ingti Penta Laso coaching Tangdet pen ing Tontera Kaiketa Kacharli Pon Tubom Jepan Than Pachini Pon फुटबॉल है का खेल सीता इटूम तक टैलेंट काबी गली टैलेंट के दो समार दो टैलेंट उठा न है प्रॉपर कोच দিব পারা পারিলে উলাবো Laso Charlie Pon Bom Pen Mo Arni Si Karbi Anglong Pen Mate Dak Japralang So Pen Ketek Set Football Kapatua Bang Ciman Poputa Lam Than Pen Aning Parung Pon Kijut Amai along Ramakanta Chetia Pen Kadok Kawe Chetong Dunatum Aphan Choro Pajersi Mai Pajut Ponlo Singhason Constituency Borjan Arong Amikaratum ke Phateng Chiti Trok Arni Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Water Resources HUIM Amor Singh Tiswa Dimalongan Paledam Irrigation Saikam Pen Singhason Constituency Borjan along Hidiajo Langke Ponjiaphan Langhor Kaselam Penang Ando Irrigation IEM Tiso Sangho Langke Pon Ahor Langdam Pen Kaheno Adin Puthot Kaselam Tujiaphan Irrigation Saikam Sakia Tumaphan Pin Khatlo Laswang Bong Borjan IS along Kido Staff Quarter Hemta Ki Kim Jiaphan Borjan Ameka Ratum EM Tiso Phan Pachini EM Tiso La Penare Sangho Atum Borjan Community Fishery Puthot Kaselam Tujiaphan Sai Chipari Deng Pontu Borjan Serong Tom Self Help Group Bang Piatum Pen EM Tisoang Bong Community Fishery Kaparing Tujiaphat Puthot Chethan Pontu Bokajan Police Station ang Kang Chiti Nipai Trok Arni Tili Ketom Ramini Thongke Papor AH1 Atawarpi Balipathar along Jang Thukera Truck Kachingkoya Birta Kat News Apherangke Bokajan Pen Birta Nang Pale Numaligar Pen Dimapur ke dam bom ihum NL05 G0135 ke pachara jok men ke khangun edet pen Towar Piang Bong Mat Kachingkoy Chepharle Phetlo Lasoa Hut Jang Thu Kachibu Radatum Thegdun Longsi Radatum Jang Thu ke Sogali Chu Endun Rintilo Towar Pi ke Parpan Theba jok Ghonta Isian Bak Nat Amotor Cheleng Long Le Detlo Bokajan Police Atum Adim Along An Palidun Si Recovery Wen Pen Kang Thodun Phisi Motor Do Anta Cheleng Long Lo Kachingkoy Ajang Thua Truck Bokajan PS along Bikoklo Labang So Kachingkoy along Katewara Bang Lapen area Sang Hotum ke Thang Thelang Pusi Birta Long Non Molom So Por Phan Dihina Pharman Birta Moington Panik Sinang Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial,
signature facial, signature galvanic facial, signature Orleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mo piputot pirta longwang thulo. Difu rong thang Karbi Students Association asai hemalong chiti trok arni pen media literacy program kam leadership training pangcheng pontanglo. Ni pho an ke padoje ase ke chiti kep arni si jujji. Owe kimiang bong media putha kapachihung Japan la pen songja pun ke paman Japan Difu rong thang ke asai hemalong ni pho parman media literacy program kam leadership training pangcheng pontanglo thekar arniwang hempu kongcha bang Jaffa samstate maipu longsing teron lapen kangbura singner bang hinisi journalism kenang sodalam CKP pangcheng laso prang kese kongchun bang moniram tok bi lapen dun maipu ahin pen kese pen CK ke dengalam the CK jai megalong than pachini Chiti ni phai trok arni ada por phai kresia por pen Bokajan Community Health Center long akimi Ayush OPD Center hem e madhurja thekial phukanari deng pensi ingpu ponlo Ayush OPD Center kangpu pona phijong Bokajan CHC along akimi keso kichelangjia hem kikim jephan dimlang pon laswa phi malom so por mai kangni pon along em barim Samson Suri pen mai jai ponlo mai along em phukon SDMO and HO Tanuja Bharali doctors la pen nurse atum chetong dun mai along Bokajan CHC Kosonsi kai keta kepa mesenji ma la pen kenang sot la pen dawai imprim mai hui alam kaching wai RD pipon pensi mesen pen kaching wai pachutlo Pinya birta bangkela pansi kang toniklo lai bom thak card news channel domi thak me kurwang thu